Dobar dan, dragi prijatelji, evo vozimo se nekim uskim ulicama Vračara. Ovdje blizu vodovoda nešto rade. Gospođe, da li će uspjeti da smota, uspjela. A ja da vidimo da li ću uspjeti da se iskopeljam iz ovog lavirinta uličica. Da li je ovo Niška? Da ćemo da vidimo. Ljubostinjska, dobro. Jeste, ovo je Niška. Ja nisam bio skroz siguran da li sam u Niškoj. Što znači da sam u principu na dobrom putu da se iskobeljam, jer ovdje desno kroz Sinđelićevu mogu da pobegnem i pređem do autoputa, nego na bulevar, a čak i da ga pregazim. Trenutno smo tačno ispred više poslovne škole, sad se to zove Prva državna akademija strukovnih studija. A ne, ipak je ovo Beogradska akademija poslovnih i strukovnih studija. Dobro, tu je, prolazim i pored studentskog doma Ivo Lola Ribar i menze u isto. Da sam bio nekad u toj, moguće da u Loli čak. Nikad nisam, ili jesam možda jedan put. Kad nisam studirao tehnički fakultet, šta ću? Jesam vjerovatno jednom na početku studija, sam nešto tu svratio da klopam. Ispred nas Kraljice Marije, ali mi skrećemo u Rooseveltovu. I nastavljamo ka Bogosloviji. Onaj ko nije bio skoro u ovom kraju, dobro, ovdje imamo dva hotela, Holiday Inn, koji je blizu nekadašnjeg AMS, a i AMS više ne postoji jer se tu gradi još jedan hotel. Tako da očigledno su shvatili da je ovaj biznis izgradnje isplativiji, mada nisu uzimali loše pare ni. Samo su, dobro, ostali su im ove kancelarije preko puta. Golden Tulip, znači nekadašnja hotel Zira se sada zove Golden Tulip. Što li radovi ljudi? Idemo do Višnjičke, a evo prolazimo pored Novog groblja, ovo je ograda Novog groblja. Crkvica. Tu je bio blizu i spomenik oslobodiocima Beograda, ali s leve strane nismo mogli da ga vidimo. I ovdje je čuveni onaj kompleks Zastava auto. Malo niže, kažemo ovdje, znači još jedno 100 metara sa 10 strane proći ćemo pored njega. A tu levo je blizu i Hala Pionir, kao i studentski dom Karaburma, koji se sastoji od dve visoke zgrade, praktično solitera. Kula A i Kula B. I vatrogasni dom, ili kako se već to sad zove, vatrogasna jedinica. Nigde nema nekog većeg natpisa
samo jedna mala tabla, interesantno. Zastava Auto Beograd. Prvo smo prošli pored Studentskog doma, Karaburma, njegova fasada, a ovo je po meni jedna od najružnijih zgrada u Beogradu, ovo je levo, Soliter sa ovim izbačenim elementima. Nekad budu ubačeni elementi, a ovi su sad izbačeni elementi. I putokaz nam pokazuje kuda se ide za Big Fashion. I mi idemo upravo u tom pravcu. I Bogoslovija je tu, u stvari Bogoslovski fakultet. Teološki fakultet. Policijska stanica Palilula, levo. I gledamo pravo na Dunav. Ovo je ono to što sam prošli put pričao dok sam bio u ovom kraju. Pa jedan od najmanje lepih, hajde da tako kažem, delova prestonice, taj tu sad deo pred Dunava, zato što je tu onaj lučki deo. Dobro, ta luka nigde nije. Oni koji prate malo više moje ove videoklipove videli su da sam letos snimao luku u Solunu. Isto to delo je gadno, nakon onom suncu čak možda delo je malo još i gadnije nego ovaj naš deo ovde. I evo sada Višnjičkom se spuštamo polako, gdje beše ovdje sad odvajanje za Karaburmu praktično, Marijane Gregoran, ne, je li ovo Marijane Gregoran? Patrisa Lumumbe. A ovdje su one desno Dunavske terase, evo vidi se jedan deo tu s desne strane. Vojvode Micka. A da, ta ulica izgleda ima više naziva. Ako sam ja dobro shvatio, u ovom prvom delu se zove Vojvode Mićka. Ja sam nešto živio u ubeđenju da su postojale samo 4 vojvode srpske vojske, ali možda i grešim. Ili to ima, da, iz novije istorije također znamo da postoji mogućnost da ljudi i sami sebi nadenu taj titulu. Ali ako može doktor Nele Karajlić da bude doktor, što ne bi mogli razni da budu vojvode? Pri čemu naravno veliki respekt za doktora Neleta i pristaje mu titula u mnogim elementima. Sad trebalo bi naći to što tražim. Dobro. To će biti još malo ovdje. Sad već malo pravo bi išli ovamo desno se odvajao Mirjevski bulevar. Pravo bi već išli u Višnjičku banju. Desno se sad odvaja za groblje Lešće i Veliko selo i ja samo pokušavam sad da se orijentišem.
Dobro, dragi prijatelji, eto toliko za sada, veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo.